buša pleke ye e buša ke mešate a ke o dumediše a ke dumediše barutiši ba rena go thoma ka tlhogo ya sekolo go ya ka go latelana ga bona a ke dumediše ba SGB ka moka setšhaba ke dumediša batswadi ba bana ba ba tsenago sekolong mo ga mmogo le bana ba ba lego sekolong mo a ke dumedišeng bangaka pleke baruti dikereke ka moka ke dumediša mangaka gešo bašomi mmogo le rena ka moka bo magolo ke a letamiša re fihlile re tlile go thuša mo sekolong go na le bothata mabapi ke tabeng ya bana jwale ke tlile no kgopela gore re napeng re thome ka mmereko wa rena bana ba le ba ba buang ke ba tsene ka mogare ga sekele a ba teka bana ba le ba ba buang ka moka ke ba nyaka
ke o ikana mokone alright ba ga mokone ke tlo le kgopela ke nna wena ya ke tlo le kgopela mo re tlono dia so o jile eng wa ba ntse a ntšhabile wa bona ke madi a rana ya so tlono dia so mo re tlo walla ke tlo kgopela go bolle ba ka gae ya ebile ya fagesho nna mmereko wa ka kona wa go bereka ka moso mmereko wa ko go bereka ka ona moya o moso moya o moso a se o loketseng go ka ba bareki kudu bana ba go tsena sekolo so a ba felelela bana ba opela le ba bangwe mo batswa ke re ke bile ga ke tloga ka ka mpile ke bana ba ba wang ba tla gafu mo so re tseba moya o ba ba jwa opela mo ba 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 le ba go go mo ba tsile
Mama.
ba ga moremi go tswelela badimo ba naga ye ba khalabe ba ngwana shuwalla wa mathomo mara bothata bo bogolo le phiko la ga bo papa ngwana shuwalla ngwana wa bitso ngwana o bitsa ke bakgekolo ba nyaka go metsia ba mosubeletša le naga badimo ba rona ba bolela polelo ba re badimo ba ba bona godimo ga gage mara moloko o etla wa legadimo o tlong go itia gona ka mogare ga sekolo o nyakana le ngwana o tata go ngwana o kae ba kae ba ga bone ya menya wana sekolo so ka mmona menya sekolo se go tlo ba boima go sona gore se loke gobane ga di iša ditaba nneteng badimo ba re se sentše ke batho ba bakgekolo ba ba berekileng sekolo se gore bana ba mo batle ba sokole bana ba mo batle ba sekatla ba le thuto e kaone sekolo se se tletše ka meliko e montšhi badimo ba rena ba mpantšhe ditaba ba rena re thoma re tsenamela re ena le ditaba batho ba bana sekolo
tshwana samthi tsona ka mosora a re moshileng gae a re mo fentse be re kore o re botšae re kgone go fola ke gape re rwalla ke bana mopalane ga sente gore re kera kae nka le leboga re ka theetša se ba ka se bolelang ga mokata re mošetša gae na bile tšhaile re tla tšwale ka mamabaka ke a le leboga a ke go leboge papa go lebo a ke ne ke go leboša batho ba mo sekolong se se botse re se bonang mo gore a se mathomo ka bona ba wela ke leru la go tshwana ke dikolo tse dintšhi di welang ke leru la go tshwana sekolo se na le mathata a sekolo se a tlile ka dibuka tša bana mathata a sekolo se badimo ba re ka gare ga dibuka tša bana ba go na le ditlhare tše dintšhi tše e leng gore di ya badilwa ka botsona badimo ba re ga ba bolala ditaba ba re meleko ka mo gare ga lapa le re binang ka go lona e lego sekolo sa bakgalabe gobane sekolo se se thieletše ka maina bakgalabe go na le meleko ka mo le ka mola basadi ba pielang go na le meleko one dinaka go lela mo santong wa bana sekolo wa se bana sekolo ba se thia ka leina la mogalabe e ka ba wa mošate e ka ba wa kae ke lapa la gaga o tshwanetse go le lona and then mo sekolong ge o thoma go e ba le bothata modimo ona o a tsoga o thoma go ntšha meleko e e leng gona badimo ba naga ye ga ba etla ba ka tshwana le bagešo mogalabe mong wa sekolo se re ngwanaka yela ke e bonang tulo ga e sa le yaka ge ke mmotsiša gore molato ke a re ngwanaka bana ba tla ba rwele merwalo ya ditlhare ba tsena le yona ka mo gare ga sekolo se ande sa go kwiša botlhoko go tlile go bala matitšhere ba ba rutang bana ba ka lebaka le legolo ka bapi ditabeng ya gore setšhaba se e lego gore ke sa mo ga se ratane molekoši bana bao ebile go bane badudi ba mo ba ba sa tseneng sekolo mola gating go ne bothata mo mošareng mo go ne bothata ofisi ya ka kua ya principal a rena ba nyaka go bona itiake stroke a robalela ka gare ga ofisi ya gago tlhogo ya sekolo o thuša ke go ya maema le kereka tumelo ya leng mo go yona e mo emellang e montšhang ka gare ga mathata a leng ka garao bana ba ka setlogele go gona le seberantšha meleko ye e leng ka mo gare ga sekolo se bana ba ke fa lena batswadi le ya ba bona gore ba jwang bana ba bang ba le badimo bana ba bang ba lwa le thokolosi ya monna ye ya thekang bana ba basadi ka mo gare ga sekolo se mo sekolong go ka se be ditlolopele ntle le gore re tari ya polle ntle le gore mo sekolo se se tle se berekiwe ntle le gore bana ba ba berekiwe e re ke le mošadi ntong ntwe e tswelelang gore jwale e ntšha ke bakgalane ntwe ke gale e le gona ka go sekolong e meje le idiegetše ke tlo e ntšha fela e tlo ntši ya sebaka mara bana ba bakgalabe ba mpha polelo ya gore bana ba ntle le gore ba berekiwe ba ka seloke gobane bana ba ga bo bona ba bang ba ba sepedišitše ba re ka ba etla mo ba tla ba swere ditlhare ka gona dikhulubele ke nyaka go lemoša batho se sengwe re bina mo go na le metsi šiale ka mona mong wa metsi ya ka mona o patile kudu ga lebelela ka mogare ga sekolo se o nyaka go bona seng monga metsi a le gore bana ba ba ka mo sekolong ba ntshweng ka le botsa re ba motshwenya kae
neka di khatsi tšela di be di le gona ge lebatlelo le le kgwetšagala ka mola ba kae bona botlelo le a se babuane tate mogolo le ba bone ge ba lata botlelo lake le ya kgatsela re botlelo le be lentšene le gona ka mola ba bešo baloi ba sentše sekolo se baloi ba sentše polekeng bana ba tlo hlakahlakana ka lebaka la dihlare tše dintšhi tše di berekilweng ka mogare ga sekolo se sa bana se le mmereko wa sona a sa bile fela ka mola gobane ke nennete gore batho ba ba apeang ka mola ke batho ba bagolo ba kae bona ba apei ba ka mola ba apeela mola
shile di kere ga mola di pitcheng pele re ka tswela pele ka ditaba a di botsise ba di pitcha gore ba re tsebana le botolo le ke le bone furu e ke fisa mabox ba go ba le bone ka jeno o le bone ka jeno furu asa mama o tseba ka botolo ni a wanda se ke le bo a ke le o bona botolo le ka se le tokoloshi botolo le di a bontsha re ka gana le go ene tata ke le bona gore o le bone furugu le ntse le gona ka mola go fisha matakana. That's why the scholar say, "Matu bacheri scholar say basi dile papadi, papi adi lo chama stimale." Baka story ya jwa la kamara scholar, and then ranya ka mo scholar go be little pi. Mo scholar ya le baba kai. Baba kai. aba komai Baka samai rene sia mo scholar. Baka samai rene sia mo scholar. Aquí se va a poner un merec guaca a Tamamos Colón. Si hemos sido so, le tuchamos a una merca si hemos sido. Hoy la merca si merca si hemos sido. ¿Qué tiela? Pasando la tiba, la bañada. Voy a guardar con una guarda. Vamos. Qui t'aurait dit merec guaca un chico guaca. Di lo tawso na le tja skolo. Rasta thata ni. Le se la bana se ma se le ka mogo. A se thata dilo tje ke lukishela. Skolo se swana le la pasi ya bereko. Skolo se swana le na ga se ya bereko. So skolo se se wetse ke mathata wetse skolo se a wela bana ba lena. A bua ma teacher go wa bana ba lena. Ene ga go lukulu go wa bana ba lena ba basadi. So dikwishisha gore motho ile go wa pele a ka se tlogele seemo se le swa tsamaya ya gae. Le ka se le tokoloshi ka mona. Ene ke bo shahidi go berekisha brand ya batho e berekisha bashahidi. Go ba ne se se bana mo re thoma go senya brand ya batho. Ene go bolela nnete re ka se go bina go ra togela mabotelo a sa kushagaleng ka mala di pitcheng dijo tse le di ja ke bana ba rena. Ene ke buisana go ka tla go apia ka mola tagilwe a apiela bana ba rena. Solo ba tla le santse le tseba ga lo le tswa kae. Ene ba tla le santse le berekile. So mo skolo mo re na le bothata ba gesho. Re na le bothata ba bana ba ile gore ba atega kudu ba ile gore ke ba basadi. So bana ba gesho ba setsana ke tlo ba thusha. Mara thusha bona ke tlo re ke ba thusha. Ke nyaka nnete. Ke nyaka nnete fela. Mpile tse ba ba mbao go go lokolo e bana tere ko go taba go tswela e tsaka. Le tham le chabai ke tsanke. Ya ke tsia ka tsolo.
Ushahidi wao ukono kutoka kwa yeye na bila wewe
mantši a go etelela pele le taba sa le wa reka poison why wena poison o ipolaya o ya kae ge o ipolaya o ya kae bona o ikhutša o a hlaka o hlakiša ke ngwana wa tseba dithaba o leemong le lengwe gone jwale la go robolele nnete gobane motho o bolela le wena ene motho o fa wena di-instruction le di-ritual tse dimpe tse o tshwanetseng go di dira ka gare ga lapa la beno mo e leng gore go šetse go fitlhile nako ya gore o tshwanetse o fiwe noga le go robolaimo le thaba ga wena o ipolaya rena ba beno nyaka re šale re reng le thaba a re thoma ditaba mathomong o bolela le mang o reng surprise go wena o ile o ne le dipati wena wa reng ore a re o dire eng surprise a re o dire di-ritual tsa go ntšha dipetla o di ntšha jwang o tlile sekolong o apere diplastiki o apere neng le dituku o a dia eng ka diplastiki tse o rile o khukhumele ka fase ga dideske ke tsega go rela gore wena o dire dilo tse bana ba ba leng ka mo tlelaseng dilo tse wena o diriang ka mo tlelaseng motho o rang gore taelo o ya gage e dieng ka bana ba ba leng ka mo tlelaseng a ko go ba tseba thana o apere diplastiki o khukhumetse ka fase ga dideske o tlo di tlhobola ka plastiki tse o tlo di tlhobola ka geng o ne nnete le thaba wa e mo o bolela maaka gore ga geno go ne le dikhuilese le thaba wena o tshwanetse o ile le ka diplastiki o tlo o khukhumele ka fase ga ditafola o a dumela o ne nnete le thaba why ga ile go ne nnete o gana go ntšha motho o re dula kae o rile o dula maduladiba goa toropong be le bolela mo founung alright a gona molao plastic o tlo di tlhobola ka gae ke ritual ya eng e lebelele e pheta le ntšha dibetla ke mo sekolong yena motho o rile o dile dilo tse mo sekolong alright so ka gore dilo tse o di ntšha mo sekolong go tla ka mola o kukumela o apere diplastiki ke gona go ntšha dibetlag ke kgopela o mphe di-rules tše go fileng tsona ge e be o apere diplastiki tše gore o dire eng for nako e kae go fitlhelela o ya go tlhokola dilo tše o bolelela fase kudu gae o rile di dule mo fatshe then ga ke fetse dula mo fatshe ka bo 11 before 11 le tshwanetse o re ke feditse ka di-ritual tseo ke kgone go tlhobola diplastiki le tuku o rile dula fase then ke tlo dula mo setulong ka 11 o bue o dule setulong tlhogo motho wa ibereke tlhogo ya motho a ibereke because ntho a e dirang o batlela bana ba ba tsenang mo sekolo etlhogo ge e le
botsa ba re ke ne ke tšhaba o botsa ke eng seo se tšhabang mo go ntho le thabo re ba ka nako ngwana re kopela bolelle godimo gore le ka se fetse ka lotse ke tlo bola fela o ile ga ka se ka se fetse ka lelo ke o tlo bola family ya gago okay o tlo di tlola gae a ke ba ntlositse ba mamele ba tsela le thabo a re go kwa ene re ka se bolele ntho e tee gantši mmele kwa letšatši sa le mpelela re gopelang kwa gorena dilo tšeo di tlhobotse wa di famang ba di latlhile bo mama ba di latlhile mo magago ke ya mathomo re ikwele ya go khukhumela ka fase ga dideske o phetha rituale ka mo lena le phetha di-rituale ka mo bana bago le bolela le motho o re go o ka bolela fela ke tlo bolaya bageno ka moka mara motho o nyaka go bolaya bana ba sekolo se ka moka ke go kwele ngwana go tswela pele a go rela go o direng then mo ko re tšheleng e ko re tšheleng e nngwe o rile ke ko ko mokgomong ko tlhago then ke bolele gore ke ntshe dibetlang ka tlhago o bolelela fase goba o kgone go bolelela godimo bolelela godimo le thabo re fetse gore ke mokgomong gore ke mokgomong ko tlhago then a ke tlhapa mo le ke bolele gore ke ntshe dibetlang o rile o ye mokhombo o ye go tlhapa ge o fetsa go tlhapa o ntsha dibetlang mokhombo o lala ka ntamo le legolo le o ya o ronnoši o ile le Charity ore Charity o ne nnete le thabo wa e gore o ne nnete Ongestile ko watsa ba mo tsore ko pala ke mokhape ko tamo ka re ira ko tamo are ba kwa ga mputsore ko tlhago ko tamo and then ka tsamanela and then ka mo tsore nna wa ya ma go khune mo ya mo before le da and then no to subela aya tamo ka re ka he e sa tso tlhabeng and then a tsamaya a yo khapa a tsena ka re fitlhile hona ka ka and then a benya a o rile ha e tswa ko metsing ne ke le mala go khoneng ra bona motho ka re furaletse gona kwa na metsi di letse kwa le thabo a mpotse gore e bila ka motsi so la ke motho o tlhaka nko o bolele ka o maybe o bolelela godimo swara o papa go le bompa tšiša moo and then ke a ka motsisa le motho o tlhakae ya le mabane ka he no re botsisa gore nna ntse re go tsena then a mpotsa a motho o mpotse gore ke bona gore ke feditse ka go tlhapa go khumeletse ke tlo bona ka motho a tsoka ga metsi a mfurale alright a ke re o ne nnete o bola ke statement se sengwe wa re o ba ga bo ba raye go tlhapa metsi ke go kwele o ne nnete ga re ba ga bo ba meretula ya go tlhapa nteng o ne nnete o nako e ne ke re ke nnete no ka re mpoditse maabane gore a ekile ke nampotsa maore mpoditse la botlhano tse tsa mpotsa gore diana a mpotsa gore di-ritual tse o file ke motho a bolelang le ena go botsa alright wena o ne nnete ke ne nnete wa e le gore o ne nnete o se wa botsa bageno gore ke swantse ke bolawe goba o santse a bolae ko kwa ne ke sa tsebe o ya lete ne ke sa tsebe o ile gona today le bolela le re gape thabo nanya ka noga and ba rile a kgethe go bolaya wena bana ba ke ba biditse ba ke nyaka go kwa gore ba ne nnete na ka kwa gore bana ba ne nnete ba babedi bana ba ne nnete ba and then taba bana ba ngwana le thusa wa nyakang thuso principala mmogo le ba leloko a SGP le setšhaba ba ile ga ba etla ka gae ka re bana ba diang dilo tse ke ba nyaka gae ke bile le bona ba go thoma ka motlhano e
tse ke sa ba bone ke di busy ka dikosha maabane bošego ka re ke fitlha ke itlo košeng go goroša mo maduadu ka bitša bana ba le batswadi ba bona ka rena bana le go ba baka ba rawa go ba befelo ba bolela mola ka gore no tse ba di bolela ga strong la bona ba mathasana mang a le mo be ba dira tsona tse kwa sekolong tša go swana tse tša nna tše o mošule wa perepitana šule o mongwe o kae ke go bontšha bona o kae ya kene Sure. ya a re le go fodile ba dira tša go swana le tsona tše fela le thao nna ke tlo di thuša ge le mpotša nnete o re a tsebe o ile wa bolela gore mosantse a bolao o bolela nnete wo wa indiletile ditšhati tša lena mo di-whatsapp le ba babedi ke eng e lebelele bolela e fitlhileng nna ka delika maabane ka hele ke le kwa tsa go ya ka dibone today re tsoa re tswa yesterday so le hela ke beka pele di-message so la checka la vegetaria la checka dinamba tsa ka ke di kry ka moka ke tlo di kry-ene ke kwele gore ba go berekiša le ona ba go berekiša so a kiso ba berekisana go ya go tloa ka di-chat ka mokgwa le sesane na bolelang ba re ka mantaga one na tsa bofe di-plastic na lona go tla go nna ona kgona go connecta le nna lebaka ke santse gore ke na eng sesi ke kwele gore o le yena o connecta le wena le connecta wa letšiwa lela le be le dira ya gore wena o fe phetse ya ditšhila le yena o fe phetse ya ditšhila e be e le ge le nyaka gore le connecte ye wena le mo tšhantšha phetse ya gago e fao e go tsela gore o a connectiwa go ya meeting na tse ka ke nna ke bona mmuso ke nka se ke ntupetsa ka out of nowhere so nna le ke re thabe e ba ena bolelang gore ke be le sebete sa gore ke mo fe phetsa ka re tšhantšhane ka diphetse like ba e dileng watlhela gore a one gore ke le mokana ke fe motho phetsa ka gore a bare nna ke le thabo ba re le dirileng gore wena o a ba fetšatši ya phetsa ka ga gofa a le controla jwang alright surprise o kgona connecta le lena surprise o kgona go tšea madi a lena le ba babedi a le connecta alright phetse ya o išitše kae wena phetse ya ule so ule go tlobola tsamane o ula go tlobola le se fa phetse a tsa phetse na tsa ya pele a mpa yona le na ka mpa ne ke ya pele e ne le ya hae e sla le madi a ka mpa yona na emapele a ke re o tša diphetse ya wene le madi a gago wena wa eapara wa tsamaya le yona ke phetse ula phetse ya bara umpile akere re fane high one phetse tsana so neli ake ba tsa 6 yana go tsela ka go high ka 6 ba la tsa before utlile go high I think I go mara si am puturu ke pa nka le lady tsa la ke phetse so le madi high a manyane le na ke mpile yaka and then this is very difficult na bidi and then yona phetse am phile e na le madi a hae ka exchange ya e le le nyaka mana le madi a hae ka itsia and then ba la tla go komkhulu
lo tse di be di dira Now we are meeting. Charity wa tswa o go le kudu ka dia selo wa fetsa wa ritse Into the line, get the him maybe that some said about him or which lady I like to look at. Even I am my dad. o mo go lo go wana o bua o motho a le gore go tsile jwang gore ke fe motho phetse ya go wana go bua ga go bua Ila tulo ubile mali hita wazidi kaya. Kwa sababu sio ofisi ngai kule na. Alright, ke mang a re mo mo gore mphephetsa Ile kaa. le thabo ba re tekarabe gona le thabo wa e gare ga bana ba bakaka ba ba ka moka ba sekolo lo le nyakile go connecta le Charity ba di lo connecta le motho o mo ratang ka mogare ga sekolo se ka moka o rata Charity are rampi tagamalizo are rampi tagamalizo bizo are moribo
phela ke gopola last year ke le mo radiong ke fa batho polelo ya gore setšhaba kudu basadi tlhokomelang diphete tša lena ka lebaka la gore madi a lena ba kgona go a tšea ba go dia di-ritual tša gore ba die tšhelete ka ona ke ile ka e bolela radiong so ngwana mama ba mo dirisitse diphoso tše ntši diphoso tše kgolo ngwana batho ba le ba motšadi ba mo capturile ngwana ba mmerekiša mmereko o e seng wa nnete ande lethawa ko go botša motho a go berekišang so a go rate lethabo ande o tlo go senyetša bophelo ngwanaka ande go buša botlhoko gobane o dira grade 12 o tsene sekolo ka botlhoko go tloga kua go grade 1 till grade 12 no go santse o tswelepele ka dithuto tša gago ngwanaka ba go tsentšha ka gare ga dilo tša masataniseng ba nyaka go bona o bola batho ba nyaka go bona o eta go dira gore sekolo se bana ga ba ya di-dating diske di a ema letlhako la mosadi madi a mosadi o e leng gore o ya kgweding ka kgwedi a kwatse kudu mo e leng gore ke maekalabelo a mong o e leng gore o wa bona gore o matšatšing gore se a se berekišitšeng a se bega botse ngwano ba dia tšhelete ka ena ane ngwano ba mo šomiša ane ngwano botsiso mo gore wa e ba kgethile ena ka mogare ga sekolo botsiso mo gore gare ga social media ka moka wa e ba kgethile ngwano ene lethabo ke a mosola wa lethabo a ka jola le motho a moriša o ria dilo tse dimpe ka ka ye ke a mosola lethabo lebelela motho o moriša dilo tse dimpe gonke le ngwana wa batho tse di mathateng ka lebaka la mang la boyfriend ya lethabo yena a reng a motsebe lethabo o jala jwang le motho wa bokuto o ratile eng go motho ba la batho ba moriša dilo tsa go tshwana le tse ye ke mo porafeta o pasitšegama wa tseba ke lethabo o se kanya kodiwa fela mara a ke se ka go sola ka gore motho o go tshepišitše diku bona o fleta jang le motho a botjang gore bolaya o ba o bolae ko kwago ke lona lerato le o nyakang leo o fleta jang le motho a nyakang go fa noga o nyako phela le noga wena o dumela jang di-ritual tša gago alright a re bane mo tlhamo a ke ba ile o kgetho mo moratang o kgethile o ngwana why motho o bolele kgetho o moratang ebile ba bua re molai why o se wa mpotiša gore why mo nkgethiša gore gare ga charity le koko why ke santse ke ba bolai mola o ile ke nyaka batho ba ke ba ratang ke bolaya bong batho ba ke ba ratang wena ga bolela mo dumela a o ne a o wena alright o tlile koko ba ile ba bolai jwa o dile tele ya bana ko wena o ya go reka retex o ya go apply and then ga o bona go ka se mo gone wa o swa masala o ne bata motho a ke le botseng la mmana motho to wa nyakega ene motho o mo raba go mo kry-a ntle le
seporofete motho o ba bolela le bana ba ene bana ba ka wela mo santong mo gore re le batho ba ba bitswang boramatlhano kudu ga letla ka mo go IT re na le di-specialist tša gona re na le di-IT tše di kgonang go bona re wena lethabo ka nako o bolela le motho distance ya difounu e be e le kakang founu ya o ke tšene ba sekolo santse ba ye go bula case ba tšea founu ela ba efe maphodisa ba ye go applya gore founu ela ba kgone go e searcha re ye go nyaka motho ke mmolai motho a se motho e leng gore re santse re motlogela gore a phele le batho nako e telele potsiso ko gore na ga a kgona go lela ngwana a re bolaya kokwago bolaya mmago o fa ngwana di-ritual ga di fitlha ka mola tlelaseng di affecta bana ba ka mokana ga bona bana šiba bangwe seemo ga sekgatlha ene motho o kgonne go kry-a wena ene le wena wa rata dile o ka se ratane le motho sa motseng wa bona ge re tla mo dilo tsa go tshwana le di-social media dikotsi bana ba bangwe sala ba tsamaya le ba mo bona ga ba tsebe gore ba kae ka lebaka la social media o ka se dumele go ratana le motho o sa mo tsebe ene o ka se dumele gore motho a go phetiše di-ritual o sa mo tsebe o ka se dumele gore motho a go dire gore monyake motho polaya o sa mo tsebe o ka se dumele motho a re wena tšhentšha petse ya gago feo wa itse batho ba reng ke bolwetse madi a gago ge a etswa a kry-a madi ao wa seba status ao wena wa seba status ao lena ka botse le ka lephela ka moka o se tsebela kae aowa wa seba Charity a re mo papading Charity a re papading a re sege mo ge e le gore lenga le motho wa lena le nako go bapala rena a re nae ande ge e le gore lenga le motho wa lena le ya tšhabana nna a re motšhabe go ba le lebelelang maphelo a bana ba ba leng ka montle ka lena wa e le ditšhopi le bja dilo tsa diphiri le sa botse batswadi ka lena a le ne nnete lena šoro nkgopelo bolela wa e swa botsa batswadi ba gago Charity ga o ne nnete Charity lebaka la re ke re ga o ne nnete ngwana se se motlabang o botsa batswadi ka a tšhaba batswadi ga a fitlha mo sekolong re ne batswadi bommemo le matitšhere a rena o a ba botsa o seba gona ka mo wa e le sa ba botse le ka phela ka diphiri tše di kale le bana lena le tlo di kgona dilo tše diphiri tše di kakakaka tše go ke lentše botlhokofale wa tse re gageno be ba ya meloko mebedi be e ka se tsenelane be ba tlo ba bo bolaile ke ngwana ragadi o bolaile ke ngwana ramogolo o bolaile ke sesi o bolaile ke maagelwane o bolaile ke mamangwe a tseba re leikgokaletsana ka gare ga laparo le khosa conflict e kaka wa e tseba nto wena a sanka wa mmodi o mmoditse yena gore ba sa tsebe ke a ke le wa ke sa botsa batswadi ka tabanyana tse ka da rimela ke ne ke sa tsebe ke botse ka taba o mputse beke yona kgwedi the weekend le o mmoditse wena wa botsa mang wa bona batho ba maabane ba nyakile o tšhaba kua ke nyaka go bobatsere bana ba a ba ne nnete batswadi ba ka bana ba ba ne nnete ene bana ba sa balwa ba ba sa balwa ba babedi ba ba sa balwa
phomole Charity o ba o khumuletše eng Charity na ga o botsa gore ba re ke santse ke molawe o ba o khumuletše eng Charity o ba o khumuletše eng Charity go ne ntho o tshwarang go e bolela ngwana ke a go bona Charity o ba o khumuletše eng ene o se ka mpotsa o e naganang o mpotse e o bongwe o e khumuletše go ka re botsisa motho ko sena a re ish o tlo go fetola ka e seng yona ene ke nyaka e leng yona Charity o ba o khumuletše eng Mama o lepoleswe nna ne kgopela go botsisa le Thabo le Charity ne ga ba tlile ko gae ba dula kae ba dula ntlhefeng ba bolela eng ba dula ko kgoreng kwa mo re ka se fitlheleng ditaba tsa bone ba bolela eng ba tsebana batho ba tsebana mmoi a ba boleletse jang ba tsebana jika o mongwe a re ba tseba lebelela eng Charity ba tseba nako e ntšhi ya re bolela ntse mpotsore a re le ka taba tse tsa gore nna potso nna ntsharatanang le ena then a mpotsore ne ba mpotsa le gore a re ba patelane le to advice la rena la check-a ba ke ibeka pele whatsa ba ke ibeka pele ibese di tlo bonana di ka check-a and then we tlo tshela le romela ka eng ka ka data seo di misara tse ke ibeka pele tso tsa nna ke okay o rilukile no wa ke WhatsApp wa go ne ke expire ayanuka bekasi lo ka expire ile ayanuka la tsaba ba gesho ke kwa mhlukukudu le bapala ka nako ya lena bana ba le bapala ka nako ya lena le bapala ka nako ya rona ge modimo a go file sebaka sa go tsene sekolo se tsene se ka wa fitlha mo sekolo ngwana ga tla ko go wa ka go rarmangoi bona batho ba ka boka bawa lena ba babedi a leo batho ba gatana le mo fatshe lena le ba babedi le no ema le tshipi le lebeletše wa lena le sa go ba le pheta diritšhwana le taba go wa dinganga dituta wa e wena o sawe Charity, why the name is our little ritual? It's our 10 channel. Come in Samuel.
ya go thuša basadi ke gona ba re lena le di-protection tsa lena tsa gore le tle mo le tle le kukumele ka fase ga dideske le apere diplastiki menwaneng le apere diplastiki le iletse le ilela ka gare ga ditlase ke yona protection ya gona yona eo a se yona e bušang bana ba ke ganana le lena sese ke ganana le lena o te protectile kana bana ba mama o ne ngwana a ka te protectang ka gore yena a fe bana ba bangwe dipese a se gona sekorofeto seo le mo bongakeng a se gona le ka kerekeng a se gona maybe ka mo groupung e ya bona ya bosatanism ka mo gore na a e gona nto e diragalang Charlie, a go botse go lebeletse o dilo tsa go diša tsona ke tsa nnete go ka sere ke lefe Charity mo go nyakela polelo ke tsa nnete a se tsa nnete and then o la ke tšhomi ya gago ya nnete o dirisang dilo tse diso wena go mo fa maele jale ka tšhomi o ka morela wa re a change jwang so wa tseba wena go jale se o tseba le thabo go feta mma wa tseba gobane wena le lethabo dilo tse di bolelang dikhoneng diri tse di dirang dikhoneng batswadi a ba ditsebe o ka mo fa maele wa reng ka tlogela setšhomi o tlogela wena go na le ke wena mo dišang dilo tse o ka mo fa maele a goreng a tšhentšhe jwang and then o mo fa maele a nto wena o sa e dirile a ke re botšeng wena lo tse o di dirileng mo go ngwana wa batho ke tša nnete o ka mo kgopela tshwarelo wa re sesi o tseba nna ke go fa maele ke re ke kgopela mo sekolong ba mpeng lena beke ke ngwaleng lengwalo go bontšha botlhatsi ba gona ka molemi ke ye go nyaka banna ke thušane le bona re ye go tloša nto o neng le yona e ba go apešitšeng yona ba e berekileng ka madi ba le tlhabetse ba le berekile ba le laola maphelo a lena gonkwa ba laola maphelo a lena ene le ka se tsoga di lokile ntle le gore le tlogedišeng dilo ene se nka botšang ngwana ka o sa le bonnyane kudu gore o ka wela mojolo godimo o sa le monyanyanyanyannyane kudu dilo tsa marato nako ngwana e tla fitlha ke nako ya sekolo ye o ka se ratantšhe sekolo le dilo tša marato gonne nako gatantšhitše sekolo le dilo tša marato dilo tsele tša marato e be go koseditše mathata a gore wena go nke lo tsene ka gare ga bophelo bo boima ka batho ba o sa ba tsebeng ba gore bojang maaka ka bona ge o nyaka lerato go na gore o expecta lenyalo o nyaka ngwana ke dilo tše pedi tše e leng gore di a nyakega moo and go nyaka sekolo go na go tlo phasa wa boa wa university wa tla wa kry-a mmereke and then wa tla wa nyaka monna ka morago a go ditimiwe mo lefaseng dilo re sepela ga botse
tumela marata o bala nako mang o bala nako mang ene a go le gore wena le go ka pheta di-ritual tseo di phetang o tlo phasa ge bana ba le sekolong wena o sepetse o le mokompo a e kgonagale nto eo a go letokolo se ka ngwalelang ka kua sekolong nto di dirang le tlogela se yone le tlo gola ke batho Charity le wena o be le nnete go ba le tšhomi na tšhomi ya nto rong if o tšhomi ya nnete nto rong santse be rong ye right e be right o ka se re mo sa tsebe Charity wo mogolo šetse o kgona go kgalema bana ba bangwe motho o ke mo mogalile wa mmotsa re mona wa tseba ke nna ke tšhomi ya gago ge e le wena o ya dilo tšene di dire ka boena Alright, Mama Charity, re dire eng ka bana ba bana? Nna ne ke re ka mokgwele reng le nyako dula le bona for nakwana ba se ba yo fetsa nakonyana gole le boleleng principal ke tlo mo gopela ke tlo ngwala lengwalo la go bontsha gore bana ba bakae and then bana ba bangwe ka mokana ga bona bana ba ya bona taelwa seetelele ke a letšatši le le tee fela ngwana ga e goba sekolo re lebelela moya gone bana ba badimo badimo mo ba ga mo bona santse ba go badiela jala ba ba phuputhele ba botse badimo gore no bana ba sa le sekolong ge e le gore bana ba badimo ba ba fosta gore ba etwaso ene bana mo ba tsena sekolo bana ba ka mo ba thwasang ngwana le boretsa go sa sa go rwala dibuka wa sekolong memoya ye e be ke le mo e a fapana moya e mele mo mara ka lebaka la rena le bereka ka ona re a e bona sekolo se ke tlo se bereka morago kgwedi ya go feta ke tlo bereka sekolo ka moteti bana ba bannyane ba ekgwa ba sawe ba ekgwa ba boloka beke tlang so dikolo tse di ne le mathata ande mathata ka mo dikolong a ke ka matitšhere batswadi ba rena le ya tseba gore bana ba rena le ba iša mo le ba išang ba bereka dibuka nagana gore ifi principala o maka dibuka tša bana ba i20 tša ngaka tša go fapana le rena go moroka ke bongaka phayane ke bongaka phokwane ka mola monna go iteilwe le matla gore ngwana o mongaka rotopa buka ka mola ga principala se a tia o bakae ngwana moo a le berekeng dibuka re tlhokometse gore dibuka tse di ya matsogong a batho ba rutang bana ba rena gobane dibuka tsa bana ba mo ke go batsa matitšhera rena matitšhera a ata mo sekolong mara ba go ba boima mebedi ya bona e tlo phela e le bohloko ka lebaka la dibuka tsa bana ba lena bana ba santse ba berekiwe ande ba berekiwe ga botse gore nto e ba tshwenyang e tsamaya sekolo se ke tlo se bereka a ke na bothata ba go bereka sekolo ke kgale dikolo ke di bereka mara tabašii wa bona noka ela noka e nyakešila fana o ka se latlhele phetse ka gare ga noka go latlhela phetse ka gare ga noka o tšhilafatša noka ene mong wa noka ela a ka se dumelelane le se se diragalang o tlo fetsa a etsa go tšea maseng ka sekolo se ka mokana ga sone ene ngwana wa lekgarebe matšatšing a bole kgone gore timelela ke bana a gone ngwana a dumeletše gore yena bošego a tsamaya e bona nokeng ena mokgombo bona ile batho ba bakae so batho ba kwa ba fetšana re ke dilo tša bana ba santse ba laolega bana ba santse ba bele molao bana maabane ge ke bolela le bona ba re no re na dilo re gopola go tšhentšha sekolo ke re wa e le tšhentšha sekolo ba re gape kua nna ba tlo retšea bole ka baloi ke re ga le baloi ge fela le ka bolela nnete a ke re ngwana motho o kgona go tšea go diriša dilo tša go tswa tseleng so bana ba ba dirišitše dilo tša go tswa tseleng ande dilo tše tša go tswa tseleng di affecta bana ba that's why ke re motho a diileng dilo tše o e le boyfriend a gago ro mo nyaka go fitlhelela re mokerea ke tlo mo kry-a nna gobane motho o kotsi setšhabeng lena bana difounu tša lena social media ke ya go lebelela gore mme mo le file eng le researche go ya le ka se ba le fileng sona le lebeleleng tane le kry-eng di-answera le ngwane ka dibukeng le kgaogane le dilo tše dintšhi le sane bana santse le tsene sekolo go ne go bona sekolo se bohlokwa o ka no se phela metse ka mokana ga ona
sekolo a se botlhokwa le gone wale ke ngaka ya setso shifa ke ngaka setso ba bua go tsena fela o tlo kry-a laptop le dibuka go rifera patient sepetele sa ntse o ngwale gore ke rifera mabapi teng a uno re a yeng sepetele no santse doctor ya sepetele e botsitse gore na ngaka ya sotho e reng ka mpo so sekolo se botlhokwa kudu sekolo so ka gopele kgolo bana ba ka tšhuba le tsenang sekolo mo le dimone le le mo le diang gore le wele palele go tsena sekolo matitšhara a palele go bereka mmereko wa lona ke tlo lwa le lona mara le lena le santse le be le nnete ke gopola ke bereka sekolo se sengwe motsentsoko bana ba le ba yang dula toilet ba reka 12 re aga gantsi mo bana ba bangwe ke ba bararo bana ba le ba sepela lempia ba eka le yona sekolong ba sa e bone mpia e dula ka gare ga dipitsa tsa basadi mo ba apielang gona flu e yama mona assembly mpia ge bana ba fitlha e apatalela e tukuta ka mone re ile go bereka mo o sasa ba ya tsoga e kgwile e le gona ka mona dipitseng so that's why le gane bona le botlelo la sa bana ka mola dipitseng tše e leng gore go apiela bana ba re makana re le banna batho ba ba apiang ka kua bakana gobane le botlelo le o ka kry-a le nyakana le lena mmereko wa baba lena le ya kwana na le ya kwana ra kwana ke leboga ge le kwana le ya le tseba botlololo a re le tsebe re na le beke re na re le mo ba wena o le nako kae o le mo sorry ke beke lebotlelo le nne morero le ene lebotlelo le tlile le motho a le ata le thokolosi lebotlelo le le tlile le motho ene o lwantšhana le ba ba leng ka mola e le go lena le tlo lwantwa e kgolo gobane mpherefere ka jwana le ne morero botlelo ene ka lebotlelo le le šetile le so le twalela go lwana gore ba ntse gore re ka mo sekolong go ne dilo tse dintšhi tse e leng gore a di ga botse gore di ka phela le bana so nna go sasa ke tlo bereka sekolo se ba bona ke a le kgopela ke kgopela go boela morago le bona ba ke a ba kgopela ke kgopela go boela morago le bona setšhaba ke kgopela re ile le bana ba transporto ba tlegae ngwana wa tlo wa mmo o tshwanetse gore go tsa gore o wele o reng ke ya go laola moya nna mmereko waka ke go laola moya o tshwenyang bana ba sekolo o seng wa maleba le go tlhaola moya o e seng wa nnete re šie moya wa nnete o e le go badimo ba batho tokolosi e ya tloga mothong le laola ke le dimone nako e le tšeang le wa mo bana ba sekolong ga o tšhaiša mo wa gae wena o etsogoa tšatši le wa re bana so a re tlo kgona gore baloi ba tle ba satlhele sekolo se bana ba palele ko go tsena sekolo mo e le ge ba nyaka go bona bana ba di-future tša bona di sa loka matitšhere a gešua sekolo se banna emang ka maoto mo a sepapadi mo di a bua ge o le mokreki kgotelela tumelong ye o leng mo go yona ge o neng ka dingala e no ya le lekgonwa motswadiile ka mokgomo ene setšhaba ke nyaka go lelemoša ntong wa gore sekolo ge se statia batho ba tšea dithokolosi ka magaeng a bona ba di beya ka mo sekolong gobane ba tšhaba letšatši le leng ka metseng ya bona go tla tswa ditšhweng go na le naga ye e beng e ketima a se ga botse sekolo se a le ga botse lefelo le re gapeletšega go le thuša felo le mara le lena bašomi ke a le kgopela ke kemakemeleng se ke seka sa go lwantšha gore ka mola lapeyang a go gabotse mara ka lebaka la le go sasa ke tlabe ke le mo ke bereka ke nyaka le be gona le bone gore go kry-agala eng ka mola ka sepele ke sekolo se bošego ke nyaka lena le ke mo le tle le bone ntongwe le ngwe e riegang mo le tlo kgetha baetapele ba batlong go ba bona bana ba ya ba nyaka bana ba ene bana ba ba tsebang ka ga bo bona gore ba ne badimo go swana le ngwana la boletšeng ke a kgopela gore ba ga bontle ba die se seng gobane principal deputy principala
HOD a idile ka boya ya ilo gore ke amaloko re ba go shawi re ba romela ka bana ba ba tshonyang ke moya mona santse ba rute ga ngwana ka wa ka mo tlaseng a go sa nto teacher a bibia so me moya bana ba a se se le tolo ri ya lona tolo le o mara le bana ba tlo ga go rala batho ba sa ba tsebe nka go rala batho le sa ba tsebe e tolo la ene na santuro le cheka le le na le ba be santuro le cheka le ya le na le tsebela na districtors re santuro ya go confess nka di dirile ga e molaong ene ka molao wa here re a gapeletšega gore re ye go le cheka le exchangeana bang ka madi wa e tseba group ya go ya madi ga le bona madi le mo bona e le madi so ba go tseba ba go bereka ka madi ba go lekola madi ba kgona gore botsa gore madi a ka le ya gago ga a swana ba kgona gore botsa gore madi a go le yao a swana that's why yo tate a ka kgona go donatela sese madi e se papana lenkwele mama ke tlo bereka le metsi ya lena bana ba ba sokola go tloga ka gara malapa ga bo bona so mo a ka ata go phekola malapa a batho ke tetse taba tsa sekolo mabapi le tabeng ya bana ba bangwana bana ba bawa ka lebaka la bone meneko kapo ene bana ba goa mo tšatši le le mo mongwe tlo wa o tlowela bule ke bolela ka gore ke kgwedi ya go feta kene nako ke phekola sekolo sa mo motete go bona mola ba sa tletše bana ba bannyane ba primary so ba batho ba tlogela jwang gobane thokolosi e thaketa ngwana wa 7 a thoma go ba le monna e nyaka gore pele a tseba dilo tša banna e be e fetile e be e berekile mmereko wa yone kgopelo ya kaši setšhaba sa gešo sekolo se ke tlo se bereka ka tumelelano ya lena le batswadi and then ke kgopela le lena le bereke nage naga e ga e raiti naga e ga e raiti tulo ye sekolo se se dutšeng mo go yona a e raiti and lena le seka polisa ya mokompone a se papading mola le yang a se papading mola le yang
thusha ngwanola gape ngwanola no bona gore wala o swere ke badimotho ngwanola sa le re thoma mo a bina le gongwela ngwanola o sa bina ona ngwanola banna o nyaka go thwasiša mana ga thosa tsena sekolo badimo ba le banna a re kwele ngwanola bohloko ke badimo mola le a ba bona a ba nyake dipheko a ba nyake seporofeto ba no topontšha gore ke badimo ebile ba bolela ga batho ba tatlalosa ngaka ya go hlomoga pelo o le wa gausi banna o thuše ngwana wa kgone go tsena sekolo ngwana o nke ba dula gausi le mo ke dula nna be ke motšea ke mothwasiša a tsena sekolo ba gaboga ba seneselo ba tata ba nteboga ka se sengwe tšatšileleng ngwana ba sokola bangaka bulang dipelo le thušaneng le thuše ngwanotlhe femele ga ga ya gona ke nyakile family ya gage e gona ba family ngwana le ya mmona sa le re thoma go binamo a bina le rena le kolela ngwana wa phete segagabo gobane ngwano ga e ka se phete segagabo sa tlo bua o sa tlo tshwenya ka mogare ga sekolo eta ko godimo ga thaba tate godimo ga thaba yelele godimo ga thaba godimo ga thaba ngwana ga swele ke badimo o tshwanetse go pheta se badimo ba senyakang ene ga ke no botseng tabe moši badimo ga se batho ba babe ene badimo ga se batho ba go re bušetša bobe ene badimo ga se batho ba go re bušetša gore re palele ke goba le future e botse ka lebaka la gore pališa go tsena sekolo a gone modimo a ganetšang ngwana go ya sekolong ge ngwana a sa nyake go ya sekolong olo ba sa nyake ka bo yena ge re bolela ka badimo re bolela ka botate mogolo wa rena ba ba robetseng ba re botsa gore re ye sekolong ngwanola a kry-e ngaka e mo thwasiše a eya sekolong ngwanola banna badimo ba gabo ba tlo lefa maatla dilo tša lena di tlo loka ngwanola di tlo montšha ka gare ga phoso ya tabeng a le ka gare ga yona a itlo le bongaka ba badimo ba gago awa nna ke nna batšhauke ke nna go
nana mo gausi mo maramo sekolo se nna ke kokwa ke tla kgona ke mo diela matla ba mpontshela moremi ka moremi ke ko kae ke tla rwala kgomo ka tla ga moremi ka re ngwana shu le le yena nna ke le mo mama ngwana la ga create tuition ke na mangaka mo gausi ke na mangaka mo gausi amen mangaka mo gausi ngwana la sa ntse a thosa tsena sekolo amen a ke sa nyaka ngwana go thosa sa tsene sekolo amen ngwana sa ntse a kry-a thuto tse pedi amen ngwana o ke mangaka o a dula mmone Maasdrift bakane badua le dimphoso mose mangaka mo a tepisa ka lekganyana ge ngwana o la ba ka mo tlisa gae ka gore ke bitsa mangaka mo a ke a bone lekganyana ngwana o la nna ke tlo mo thuša ande ngwana o la lekganyana ke tlo mmotsa gore a thabile mo gausi le wena ngwana o la kgona go tla sekolong gobane ngwana o la nka se montšhe sekolo badimo a se batho ba babe kore ke nyaka go lokisa taba ye batho ba itsebe badimo ga se batho ba babe badimo ke botate mogolo wa rena ba ba re lemošang sa go sasa ngwanola o le badimo a ke nyaka o taiša sekolo se bana ba le mmo ba bangwe ba le badimo ba bangwe ba laola ke moya wo e leng gore ga se wa loka ande moya wo e leng gore ba fa bana ba di-instruction tša gore ba dire eng o dula gona mo metsing masatanism ba bereka ka metsi dilo tša bona ba di dira metsing so ge sekolo se se le so and then go ne le moya o tshwenyang bana ba o dula mola metsing o tlo affecta bana ba so ka lebaka la botsebo go nna le rutilweng ka moya magaletšhuti ya go leka ka maatla ka mogong ka gonang ka sere ke tlo gona modimo le badimo ba gabo leina ke bona ba tlo re thušang gore re kgone sekolo se gomme bana ba ke tlo ba bereka ka mokana ka bona bana ba ba ka letlabang bangwe bana ba ke tlo bereka le mangaka mo mangaka ge mo nageng go ka ba le go satlhelwa le bitsa maphodisa ba tla ba di thuša ge bana ba ka no tsholola ka mokana ga bona le ba kuka ka dikoloi le ba isa ka sepetele ka dipetele le kry-a batho ba di thuša mangaka ga go fitlhile nako lena gore le berekeng department ya lena e tshwanetseng go bereka a re berekeng di thušeng bana re sa nyake letseno ditebogo di tlotla ka morago bana ba ga ba batlo bolwetse bo e leng gore ba gapeletega gore ba tla ba tšee ngwaga ka moka ba enwa ditaelo bana ba ba jwa bolwetse bo e leng gore ba tla ngakeng ba alafiwa bana ba bua ka mo ba tsena sekolo ke boletse nto ngwe ka re bana ba nka ba bereka mara ge ke sebe ka bereka sekolo se ka ntšha meleko e e leng ka mo sekolong ke tlabe ke se ka dira selo ke tlo ntšha meleko e ka mo sekolong ke tlo ya go bereka bana ba gomme bana ba o tewa bona ka šala a ewa le ya mpotsa a le tlo rumola ke tsela le e tla bua ga moremi ngaka mangaka ka gauswa le gona goba ba bua ga moremi ba ba se batla go ja mae be ba tlo ja bongaka so leganyana bana ba ka mmerekwa ka o tseba ke lena gore ko mokana so a ke tlo sokwadiša ke bana ba sekolo le lekgausi mangaka mo ba ba ithaopang bana ba ne ba wele a ba nyake ditaelo tse dintšhi bana ba ngwana sekolo moleko o mothata o moswedi o kgona ke sekalaba fela a gone se sengwe se se tlo go bala ge ngwana a wele o mo fa basa sekanabo ge se moloma se ntšhanto e leng mo go yena ke a le botsa gore le tsebe le bosasa nna mo go bina mo ba ke tlo lekola sekolo se gore mathata a leng mo sekolong nna ke eng so bana baka ke a bontšha bothata bo bo leng mo sekolong mogofe o a fela go a fela sekolo se a fela le atenda re nyaka go bona le phasa batswadi ba lena gae ba nyaka ba dithušeditše mo go lete le phasa so ke kgopela gore ngwana ga a tekwa gore ke tloa a bitse mmem goba se wa gage a re se a ke tekwa ga botse
ba tlo go botsisa gore molato ke eng gore ke a dikologa re tlo go bea fase re laola moya mo re lokisa moya o seng wa loka mo sekolong so ke a le botsa gore ba gešo taba ya go swana le ye bolwetse ge bo tsena a bo swane le ge bo itšwa taba e ya bana ya goa e tlono ya ya be ya fetša e fedile so re tlo e yalafa le kgono ra e lebelela ge re e ba le mathata leampitša le moremi mo ka re sa ba le bothata ka ngwana wa ga mokete le wa ga mokete fela se ke nyakang go se bolela sesi bana ba ka ba leso ditumelo tša bona ga di swane and a ke nyake go tla mo sekolong go tla go aroša batho go ditumelo tša bona tumelo tše ka boka di ne maatla ga go le solang ka o di phethela ka nnete ebile o dumetše ka nnete go tsona so se ke nyakang go se bolela sesi batswadi bana ke bana a ka tla mo gore ka malapeng a lena ge le sa berekiše dihlare ke gapeletše go berekiša dihlare ka malapeng a lena ke tlile mo sekolong go tla go ntšha tše di sa nyakegeng ka mo ke bolelela le tabeng ya ba ba šomang ka mo gore ba dumeletše go ya mo bona ba sepelang gona go ya go kry-a ditaelo mara ntle le kua le satanism lela le tshwenyang lenkwela ke so batswadi ba ba lokologang a ke nyake go sasa batla ba re SGB re tse di re išitše ka moremi rena re tsena kereke ye e rileng ba le lokologang nna ka le nyaka thušo mabapi le taba ya bana ba ke gona and then ga le nyaka thušo mabapi le sekolo se ke gona mmereko o mongwe le o mongwe o motho o berekang o ba le di-challenge ke nyaka go gatelela taba e nngweši mangaka mmereko o tlang mo go nna ko montši wa mpatla malobeng ke boletse taba e ngwe kare batho ba timelang na ke mang a ka nthušang ka department ya batho ba go timela gobane a ke sa nyekhutšo mmereko o mo go nna ko montši ka mo mangakeng a gešo ba ile ba sa tepolela nna ke re moroka ke re mangaka ka ntle a ke re mang motho wa setše ga mang solanka o le ngaka ka ntle o tseba gore le botsebi ba go nyaka motho e tla nna le wena re dule fase le tlogale go nna le dutše ga ile re ga le bereke baruti ba porofeta ba le neng le mangwalo a boruti le ba porofeta le dingaka tše di neng le mangwalo e tlang go nna re tle re duleng fase re tlhomeng sehlopha sa rena sa go thuša setšhaba sa gabo rena go sa kgathale gore na ga re thušitše motho go kgonne mang a re kgantšhetšane maatla re thuša setšhaba re ya pele ka seo badimo ba re file go sona a ke nyake go ba ngaka ya go lwa le dingaka a ke nyake go ba ngaka ya go lwa le baporofeta a ke nyake go ba ngaka ya go lwa le baruti ke nyaka go ba ngaka ya go kwana le batho ba gore re tle re kgone go thuša setšhaba sa borena go le rena bothata ba re naga ye e santše e berekwe re ne mangaka ga bo rena ba ba leng gona mo ba e leng gore a ke tlo bereka mmereko ke ba tswalelela ka ntle ba bantši ba ka no ba le batse ba ba sa dietša nnete fela ba gašo a batleng re duleng fase re ipoleleng ba bagana a le banyake alright nna ba gašo ke rata go bereka le batho mara ge lena le sa banyake nna gona molato mperekišeng ke sa le gona ke bereke mmereko waka lena bana ba gešola go fitlha gae la fitlha la motša batswadi la re batswadi rena re ne le bothata re ya wa sekolong and go wa sekolong nna ke tlo bereka sekolo se ge o kry-a wena ba go tšea ba go iša kae ba go fa tše dintše di sa nyakegeng ge o etla ka mo sekolong o tlo tlhabega gobane taelo tše di tlo di bjang ka mo a se taelo tša go bapala ka mo ke tlo bea dipheko tše e leng gore di tlo šireletša so ge e le gore go tlo ba mongwe wa itirelang gore yena wa dikwiša o tlo mo bona ke mang le mang so mara wola le ngwano nke le nyakeng ba gago ba thušega a re rumelrekeng ka bagotsi re ya gae re ya gae le tlo dula gae lena
la tseba bana baka a ke le botsele nko nngwe ne le ya gae ne wa bona matšatši ke a kgopelang matitšara lena ka mola ba nkomanya mare moremi wa tseba gore beke go bana ba gore ba tlabe ba šaletše morago ga ka ka nna ke le tšea ka lebaka la gore lena mathata le ene sekolo se tlo šala se tsena ene lena tšatši le le boamo le tlo tsena sekolo le mokibe le sontaga le go tlatša matšatši a la lena le benle gamoleng Charity, le thabo la nkwa ke le tšea ka gore lene mathata ene ke le kgopela go tlhogo ya sekolo ka lebaka la gore lene mathata ka lebaka la ke tlolla ba ba berekang ka lena mmereko gore ba sa tlo boela morago ba ye go le bontšha tše e leng gore beke bana be ba tswela pele ngwana wa grade 12 a tshwanela go dumela go ba le nto e leng gore yang distance ke nto mo e santseng le e gopola ke re a le yo tšhabana ye ba pele no lo tšhaba ke tlo le bofa ya bona mo ga e ka lebaka la gore ba santse ba ile lena kua ga meremi ba e godulang lena kua mo ba ne mebereko e santse ba e bereke le taba wa e beleng ya botšhaba bele tšhaba matlho a batho today le a tšhaba matlho o ka re setšhaba se kgonne go bona gore lena le bothata ba nyake gore mo go be le thušo lena la tšhabela thušo and-e nto ntshonyang ka lena ke le ria nto te le kwanela le ba babedi goba ke gona le ba le connective Charity ke gona le ba le connective lena wa e lebele re tšhaba matlho a batho a dira matlho a batho a dira le taba a thuša wena nako o mo kumela ka fase ga tafola mo o sa thuše gape le nalo tse di bolelang madi kgonagana ba ga bo le thabo le ba ga bo Charity e tlang re rume taba ya bana ba gešo a ke le fang polelo mabapi le taba ya bana magagešo tlhokomelang bana ka magaeng magagešo šireletšang bana ba lena kore yeo ke a le botsa šireletšang bana ande motswadi make sure gore o dula le ngwana gago ngwana ga etwa sekolong nko o dula fase o bolele le ene se baneng bana ba ba se dira se a se sona ande o boletse polelo ka mola se se gore lena o go lateletse furu wa go fa diaparo tša gago le gona o diapere wena o sa bone aga kwa hae ampha diaparo ka diapara nte makatsang gore nna diaparo di feleletse ka mo hae mara nna ke diapere tsa hae and then ke mhe ka ditšheteng mola ko WhatsApp o ka re ba leka go controla ba palelwa and then Thabo ka re na ntse a leka go taseng a ya ko gompona and then nna ke gape ngwana ba mo apela gore tša gago lebaka gore ke re e makatsang gore ke nyaka lebaka la gore ke tse diaparo tsa gae ke na le diaparo tsa ka ke lapa a ke ba go connective ba go laola a ke re go file pese ya gago wa mofa ya gago gape se se ko motseng tongwe connection e kotsi ke ya madi ga batho ba ka kgona go captšhara madi ya gago ba feditše ka wena so nto ngwe le ngwe e ba e bolelang o tlo e dumela that's why le golle o kgotsa ke mo ke re botsišang gore wa ile go tšhaba be le nyako tšhaba le le ba babedi gona be le tšhaba le ya kae
That's why they're le barara. Gobane ha bolela o se tla tswa go fetola ke reng. And then ho ha bolela o se tla man go fetola. Ka re nna go botsa wena se se wa ho bona ro jwala lo eno mo fa maela maro wena o sa mmotsora mtogela. No, tu nam kanal ye. Kuriki mang, ni sa ti ni ki na sa ko. And then kuriki ni kin bu ga hon ni ba ti ba na ka ko ni na ki ba bona na kha na Pa ile ba bona. Then ba sa male ba na wena tlo le bele tshi. Sorry, I don't Omo kwena motho re buditse makara kae a re motho wa sang ka mbona. Yena a re tse nga mphutsa. Wena o fetsa go bolela motho o sala mbona. A ke le ka maele, a ke le ka maele. Khana ke no la ka shumisa nna ntse. Charity. Urile motho o re sala bona motho o gana. A swena. Amputa. Ka mapiso ra bona mo a go botsa ka. Yena ke ga kae re botsa ra sang ka bona motho. And then here ta o lena. Ara ba yi. And then why was a little bolela maka o buile wa mpotsa motho sa le wa mona. Ke bona gore santse le mrekele pudi. Gobane wana ba mo gonne ka madi. So ntwe mo go yena gore re toshe santse re toshe ka madi. Because ya go fetsa e ba yela ya gore ga go e ba le accident ngwana wa kitima wa go ntsha madi a batho. Bana ba ke bile le ngwana mongwe maloba ka kwa gae. O ile go ba joine ke tsona dilo tsa go swana le tse e le moshibanyana mara yena ba mo fa ritual a rapile segwe. Ena ga o sule mo go ba le accident. So ga go ba le accident o kitimela mola o tšea madi a batho. So that's why ke re ntwe le mo a sefapadi. Ene bona a ba netaba le ga ba gana ka monno wa bona re tlo mo kereng o nkwishisha re tlo mo kereng twa e rile go bana ba lena a se yona mara jwale ka nna ke re ngata mrevi mmereko wa ka a se go kitimishana le ditsotsi mmereko wa ka go ala fa setšhaba
ye dišia go setšhaba gore bona ba tla šala ba diang ka motho a beng a efa bana ba di-rituale tše di seng gabotse. Nna mmereko wa ka ke ya go alafana le bana ba gomme ye ya motho e leng gore ba berekiša bana ba ke fa lena setšhaba gore maphodisa a gona ba tlo kgona lenyaka la taba ye ba kgona go stopa taba motho. Nna ke ya go ntšha wo ka gare ga lekgotla le ba mo tsentšhitšeng gobane šetse a tsentšhitše wo ene wo o tla tsentšha o mongwe le ena. Ene ba gešo ntlo ya go tshwela mane bana ba ka ba sekolo ka re lahlela mesamelo ye basadi ba ithušitšeng ka yona go swana le ela lena le e latlhetšeng eno ba molaleng ka mola ba tlo go batša ka yona langwane le ba bagolo ge le leso ngwana ga a setše a thomile go bona di-date o swanetše gore ga a latlha mo go ba latlhang tšhila gage a maikešwa gore o latlha tšhila gage mo e leng gore go go hlwekile gona. So le se ke la lone mo ke sekolong le no latlha ka mokgwa le latlhang diphense tšela ba tlo re go batša ka tšona lenkwelabe ga gone molato ba gešo le subetše nna go sasa ke tlo tla mo sekolong ke tlo tla go bereka ba ke tsamaya le bona ba ka gae ge lelokologa le ka nompha o motee and then ke go bona gore nka bereka jwang ka gore ke bajampoko ba ka ntšhabela and then ke go bona gore ke bereka jwang molao ga o ntumelele gore ke bereka ka motho ke motlemile ke tlo bereka ka bona gabotse mare gore ke ba kgone bana ba ba swanela go dula poleke one ebile ba swanela go robala ka domoketeng lankakere so nto e leng gona mo ro tlhapiša wo nokeng e e rileng ro tlhapiša wo nokeng e e rileng ge re fetso tlhapiša wo nokeng e e rileng re a boa re ya go nyaka mare wolle re reolla bana ba go ntho e ba ba reileng ka yona ge re fetša go reolla bana ba re ya ba thega re ba bušetša medimong ya gabo bona ba gabo bona ba go ba phasetša diriti tša bana ba di bue gobane diriti tša bana ba di a laolwa bana ba batle ba kgone go boela ba be bana ba sekolo gobane ba a se bana ba sekolo ba re ba tsebang. So now le tele ba tšeng ka labohlano so le tla nthumela le moteng goba ba babedi ba le ba kgotsofalela mare ge ba se gona ka kua gae ke ne basadi bomme ba ba thwasang ke basadi ba metse ba ne le bana. So mo sekolong ke kgopela gore ge o ne ntongwe le ngwe e re makatšang le mpotšeng bana ba sekolo ba tlo scena go thoma go sasa ke kgopela le batliše ke rata go leboga setšhaba se ke se sentšhi kudu se se leng mo ba gešo ke a le leboga dulang fase le mošate re terekwaneng ka go bereka naga ye re fokeng madi mabe a leng mo nageng e a kgoneng go tloga bothata bo bogolo ba tshenyego ye e leng mo nageng e kgone go tloga bothata bo bogolo ba mahu a leng mo nageng e a kgone go tloga bothata bo bogolo ba ditlaišego tše di leng mo nageng ye di kgone go tsamaya manyalo a be gona mebereko e be gona batho ba kgone go ba ditšwelopele. So bolelang le bona le leng ge re bereka mmereko re berekeng mmerekong teng nna ke le molato ke tlo laola ke lena gore lena le mpotša gore ke tle ke thomeneng charity le thabo bana ba ka reng ga e go le thuša kere ga gone motho a yang go le tshwenya ke ya go dula le lena gabotse lebaka lone re le kry-ileng ka mola ke ya go berekana le lona ke rata go leboga mangaka barutiši ka moka le boprincipala SGP ka moka ke a le leboga ba le leng mo ke go setšhaba se utlwa gona le gausu re kgopela motei wa ka mo sekolong a tla re lebogele re kgopela go moteo ka mo sekolong ene a rona go letšhaba se se botse se akante no go kgole gago Profesa go fitlhela gagwe le mangaka ka moka le mathosa otlhe le bana ba sekolo le baetapele ba pele ke a le leboga ka moka kere se le se dirileng ka jego le se dire le ka go sale ge re diditše ebile pele re tsamaya le ke gopela gore ditulo tse re dutseng mo go tsona re dipuke re diphupe because na tseba kere ke tsa ditšhitata sa ke di boela ka ditlaseng ke se re sopelago re tlo dula fatshe re bontšhane bjale ka sentele re file tsela gore dilo tse tsotlhe tshwanetse re di dire ka tseleng gora re ntate moredi o tlo ba le rena ebile o tlo re thusa ka tseleng nyaka gore o thuse ka teng ka baka la gore manete re utlile mo batho ba
jwale ka ba tlile ka tšekole gore ka tšekole dilo tse di ke di phetega